padiay ma silua namion, marhite gogo nito din, asamu ba dihami, gabe daging, doho mudar ni Tuhan nami, Jesus Kristus. Diborongin uju di pasahat ibana, pay masasonggop si taonon na berlit, na ginalona si Andrade ni Roja, dibuat iba na maroti, di dokma mauliate, di ponggoli ma roti di parlehon ma tua kasisiyan na uhut madok, jalo hamu, pangan hamuma, ayodo dagiku na pinasakat umokop pa mo. Inuman na marisi mudarku, mudar parpadanan ni padan na baru, jala na manotong, naningsehon humokop pa mudohok na torok, bahen hasesaan di dosa, songonima ulahok kamu, bahen parningotan diyaw. Jadi para musik namin guru bihani. Di iba to namin doon di bang guru namin. Dinaung-dung kami nila pasatong ulos pasamot. Iba dinaung to jarohani. Soba-soba muna. Iba na pasatong sulak-sulak pahumpuhan mo tuhami marga huda juru. Nak kami betong marlas ni roha doon. Sa Nipor TV martua mahita na niarahon tuharoan ni biru-birui. Ale Tuhan, sa pangadwa majakon ho, alay dok matang satu sabi, jadi yes mahal na poskono. Pamatang ni Kristus. Pamatang ni Kristus, mga taong magkasama. Pamatang ni Kristus. 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 Buat Tuhan uang manjalo tupali, namangan daging wi, nabuni di roti i, tong-tong mamunani saat na tusur goi, say homatong diyaw manundangi rohakon, ang giyadang pordonia. Kadungan namyon nungnya dibuka nasida ngulu pardongan saripeo di gelong jala sadarion neng dipahot ma marhite ulaon pangadation alani mangido kami say tatlong marado tinasida asa mardongan hagugoon nasida magulahon ang kaulaon na makaholongi partijabuna jala makaholongi akayanakon na jala sepatibul ma dinasida kasangapon ni kuarmo dibagasan ngulu partodion ni nasida jala sayang giat ma gabe ripe si tiruon nasida ditonga-tonga ni kuriam terlumobi ma ditonga-tonga nami ganot atong pinasahat ma puji-pujianon tuho marhite Kristus
Tuhan nami na mangulo sakat tu saunari rodi sa leleng ni leleng na Kobar tugok ko do muna to hami ima panghula ni Huria do tuwas lumobi ma ama nami pastor na siyan Medan ima nalaho mamuka ulo ta di manuguton di sonari piamang paborhat tamu majo haru pipir asa boto hami manukun hamusut nami Molete kira gitu dia mau nomor juara sehingga mah di pasu-pasu Tuhan semua dok ina tuai laporan tanah orang yang masih rongkongan parhudul taruh deh ala yang kotor dita tong do masih ngomong keren batu dulu jalan asa takas kata mau nani nah apa pasu-pasuan nih semua ada nasi dua tipe tanah bila turai nani ador haduk ka mato kutu ni loku ador titi mato kutu ni horopo nunga mak sir lain ada kota nami marpoh siana marpoh siapa saya di pasu-pasu Tuhan masih tetang yang nami satu nomor ini satu nomor no batu tu berarti soalnya dari situ itu ya alasan ini orang orang yang pasu-pasu emang batu mah parlinggoman ini dia kena ngomong dia debat amat masih tetang yang terdapat itu ya sekolah sorasma akan Kokot juhul nami Tuhamu mulai tema pesat roh nami iharani muna nang rohamu mengadopi kokot juhul nami ia ulau tahun sadarion amang dohut tanginang ima na pasat don adat dagokko ima burunami Tuhami sudah dulu margas kumora jadi ope na ulah tama adat menghihuton tu adat ni harap tahun jadi ope amang lau malu termahita sanggiat Tuhan masuk-masuk ima udah tau ima pinasahat Tuhamu pengobowo ni siapkannya semua mau nanti bekas menagano jadi sonari piamang rak mahita mamuka ulo ton jumolo mahita meredi batang pedamang magodang mula-mula.
Ang ihasuhuton nila namin wai. Iso. Dari posmaro hamna. Ang marhititan niyan namin. Tulay namin sendek mah. Di baso-baso Tuhan. Di padawa kaparsahiton. Di baso-baso Tuhan mah akka. Gajah ni umur. Siapa di baso-baso Tuhan mah saya lihat itu. Marpa hokto lain namin. Asa somani doni na dua-dua. Tiada naik di sumur. Gajah ngaji bodar. Asa si toro, si gajah ngumur lekon jala si toro pinopar. Asa to nami do ulo si toro rambu. Marhite sianis na rohanami. Horok tulay nami. Mata bilang-bilang ni nasida. Las rohanami. Baik pa ko dong namo si diskusi. Baik na bang baik. Dubur jemuna na sililingon. Apalagi dong di bagas sa persahiton lay mo. Alera ko pikiri. Dang mga naholsoan na utong pesongoni bora ni akabar kilo ni. Alaboy do hamu totong hubang gahon. Jalaboy do hamu totong babuka pikirak ko. Jadi bagas sa tikyo namang Buan, peparan helang ambil guru namin. Adong konduktor sendiri itu sih. Jari man, jari. Ada dapat juru do, lima sulusan hela dohok. Dia kan musim nami do kami napain ulus tu guru nami do tu hela nami. Kami kodam nah partu sih. Kami musik nami, musik ini. Do kami nara mangapehan ulus apa yang kodam na. Lanjut kamu deh, boleh nggak? Hallelujah.
paghiduan ni hatuhuton. Lumubi songone dokon ni amata pangulan hulina keringani alam malolot na pastor ka malotong. Asa tujuh nian pastor rami manotor sa Amerikan